So paku teguetmu parang Finaisen. Oh, Or what? estau-hu Finaisen now. Sa Okay, okay, okay. now often korontak. Malek. Okay, okay. Oh, um, Håfa mas maolek na at bisu naon risibi Imas maolek na pinagat hunggan pinagat. ni hu risibi. Mm-hmm. Gimana goy? Uh, meggai na gila na lahu man na idzu or meggai gila na lahu mo na idzu pinagat or pumagat zu Mm-hmm. lo maleffa zu. Idzu gi pinagat u hasu hu na in mais zu. Hu edzak na mais. Okay, okay. No? Håfa du. Sa fisti ataktak zu. I'm stubborn. Ataktak. Ja Tak tak? Tak. atak ataktak Oh, ataktak. Ya. oh. Ataktak zu mago. Ja jengin ti guåhu umedzak ti behongyo. Video soda no na maisa. Mm. Uh, Mm-hmm. lo hafa benti hafa I mastakilo na pinagat no sino hu na I Okay. pogo na tempo gile na lahu. Or benti be ke haso lo kui hafa masangon ni ni hu haso ni go maolek na pinagat. How about neonumedzak that you learned? The T un Ni risibi. ni ya ni hu edzak. Neonedzak. I mastakilo na pinagat ni hu edzak. Or I mastakilo na leksyon no. Mm-hmm. I Okay. mastakilo na tiningo no ni hu edzak. Mm-hmm. Um, mappot magoy mappot na Finaisen. Sa tungo hafoy mas takilo hafoy mas puso gimana kahit gilina'la. Mm-hmm. Lo benti bay na yaw uno lo tiyo sa sangan na estigi mas Mm-hmm. takilo no. Mm-hmm. Okay. Todo taotao gihilo tono gay hineplat Hinep. gay isaw. Mm. Yeah. They um hineplat means tay hineplat means perfect. Because gay hineplat kumikilay imperfect. Ah. Mm-hmm. Hoplat means imperfection, flaw, Oh. hoplat. So tay hineplat perfect, gay hineplat imperfect. Okay. Todo itaw gihilo tono gay hineplat kontodu guåhu kontodu hågu. No? Ja Mm-hmm. gwana bay umisaw ju, no? Gwana bay umisaw how. Gwana bay umisaw masa haji. Mm-hmm. Ja kalan de video expecta no, de video nangga no. Gitaw taw. Na toza tay hineplat. Mm-hmm. Ja lo edi mas importante after mano un maolek linachi-mu. Mm-hmm. No? Debi yun umit di. Debi yun gay mamalaw. Mm-hmm. Sa undia pun aksi. Undia pun isaw. Mm-hmm. Dan debi yun fa maolek linachi-mu. Siempre debi yun fa maolek linachi-mu. Masaya hafa Mm-hmm. linachi-mu. Sa todo meggai isaw, todo meggai hineplat. Mm-hmm. Dadengin malagaw para edi kada taoto ni umisagwi haw para un fa maolek linachi niya. Debi yun cho'gue lokwi. Mm-hmm. Dan yeah, no fanasii. Fanasii. Forgive. Mm-hmm. Sa
taza gihilo tono man taza tai hineplat. Mhm. Okay. Ti usasangan na edzgi masta kilo Mhm. daw kilo edzo na pinagat. Mhm. Mhm. Ang ganda din. The tengo na edzo mas tempo 20 be Right. siña be na yamo. Mhm. Mhm. Yeah. Ako para hago hafa unugi masta kilo na Mhm. pinagat mo. Mhm. Um, well, huwag kizomu podcast and si debit gilatsa Mm. pues Mm. gaigi hinasoku i pinagat mo gina ni episode mo kalan tulaika i hinanao-mu anggen Mm. chenglong zu anggen chenglong how Mm. yeah sasu sasu hasu announce you know hututuni hinanao-hu gi December gimapos or gimapos na December lo edzui mina tres na biyahe hu keke edzak fu minut sa Mm. moru gi you Mm. know diez na saken magat Mm. lo guini na tiempo you know hutungo na ti siña pumara zu sa and pumara zu like edzu ha like siempre be na mappot i hinanao-hu motna Mm. zengin pumara too. Um, Mm. pues, yeah. Golf or, guana biyahe, otsunzu, Mm. and who attitudes zoku flashcards, pet Mm. timalagutsu, to mai tai, um, timalagutsu, umekunguk, sat, you know, uh, gi estao-hu ti natmaguf i tetsu medzak. Sa tiu comprendi Håfa masasangan gi podcast pet gi radio show taigui lo ginani or siguni i pinagat mo like hutungo na siña hu tulaika Håfa hu totsogui um you know Fanan estinasaken malagudzu or zahu umekunguk mas and tea to my tea hu tai tai ni hafafa um Mm. then malaka pues malaka then I ocho na semana zahu zahu tai tai then tugi ddd um lo tea Tizahu umakungok. Malaka. Yes. Mm. Yeah. Edin na pinagat na huhasupagu. Or na husinya humasupagu. Na senior who hasu. Na sinya huhasu. Yeah. Ilalag mo na kalan mappot umedjak gi estao mo sa Mm-hmm. bula umekunguk, bula manaytay, no? There's a lot of listening, a lot of reading. Mm-hmm. Then by no mampus i ifino taotao, no? Like what people are saying. Mm-hmm. Kontodu Kun- i inadinganta. Like tu Yeah. golf comprendi. Toru i Wana sinan. ba wana ba fa halang, no?
sometimes it's overwhelming. Mhm. It's a Mhm. good lo like mo nakalan sige how mo na dan un susungon, no? Un susungon i minapot Mhm. Mhm. dan ataktak Jofael después, no? Un tungo na gua inajak mo siya dan malago parun sige mo na, no? Mhm. Mhm. Okay. Maolek dan bonito ito na costumbre. Babae. Mention sa sungan na un nahasudu ni esti. Akilo esti na pinagat magayad. Na todi todi tempo or sesu gi lina'la guaha problema. Dan guaha dos. Meggai na biyay like guaha tagwi kalan no hinalang siempre or sesu man hinalang it no sa kalan meggai inadzik sinita adzik. Lo gimana gohet guaha kalan dosa ni sinun cho'gue. Jangan gua problema. Gi tetsu, gi relasyon mo, gi familia, gi masafa. Sino un fa maolek, i sitwasyon mo, Mhm. pat tulaika i hinasso-mu. No? Mhm. Sino Mhm. un tulaika i opinion mo, pat i kinemprende mo ni Mhm. sitwasyon. Jangan gua taotao ni, ti umaafa maolekam, gi familia. No? Mhm. Siña who pentusi aja na taotao, siña who ketagi i customer or sino who ketulaika i customer niya, Mhm. sino who ajuda gwi, jangan na necesita ajudo, but sino who tulaika i hinasoko, sino Mhm. who accepta, Mhm. sino sino who comprendi na ti tito esti, dan ti problema ho, no? Mhm. Mhm. Megay na biyay, edigi i inajekta, i lina'la. Mhm. Ko gua paron cho'gue, pat kon pon akseptaha i Mhm. sitwasyon. Mhm. Mhm. Pas, ya, edzigi, don't clue edzo, magay, gi Mhm. lina'lå-hu. Edzo, no? Mhm. Mhm. Kailan ni Dan, oh oh kailan ni tinaytay minakong the Serenity Prayer, Magat? yan, yan, ya. Mhm. Dan lokwi, pwede matay na si tatao gyan ay hobino. 11 años anay matay si tatao. Mhm. Desde comprende na kada ilina'la, no? Dan, sinya ho matay hobin, Mhm. no? Kada kita tungo ngayon i orota. Right. Pues, desde edzo who accepta eno na sinya be matay tough za jangen be matay tough debi di hu attitudzi i i balik gitano, no? Mhm. Mhm. Desde edzo esta mungunzo ni kalan apa dia mafinan gifino English or gifino samor iba barrias the it's like the things that timan importante. Mhm. Yeah. Apa eno gifino English. Timan importante na Half cow. trivial. Trivial. Yeah. Oh. Timan trivial na process, no? Mhm. Pwede guahu itu guahu mas malate, inacha gihilo tono Mhm. Yeah. sao juno no, right? Yeah. Iji i salapi kat atensyon Mhm. itu siya jadi sao ju. Mga ma attitude itu siya Mhm. sa kalan tay finakpo dan tay hinekok edu namin lago bagay. Mhm. Mhm.
sesu baba humajongmu, baba humajongnya. Itu no na tolan. Mhm. Adu um todo tempo considera e situação musia e or cada situação no jangan guaha moski dos patres taotao. Mhm. Cada taotao ha lili edu na situação Mhm. differently. Yeah. Mas necessário que lina'lå mo para un considera e linee niya i otros siya na taotao. I Mhm. familya ko i gimana tungo mo no. Mhm. Tak gua na ba ti dinansi gua na ba ti hago mas tumungo. Ti Mhm. untuk otro taotao. Yang sinya ha mas mappot lina'lå niya Mhm. di un banda Mhm. ini zomo. Tak gua na ba mas mappot lina'lå mo gi otro banda no. Mhm. Lo ya debi di un considera debi di un hasuji Mhm. i lina'lå otros. Mhm. Mhm. Tati hahogwa hilo tonu dan ti hahogwa gi lina'lå mo. At saka lina'lå mo ti lina'lå mo ha. Istagi lina'lå-ta no. Mhm. Itano. Dan Okay. hagu hagu lamun lina'lå mo magahit lo ti hagu lamun ni lina'lå-ta no. Ni lina'lä taotao. Mhm. Dan jangan malagaf para un magaf gi lina'lå mo un necesita para un maolek i otros siya na taotao no Mhm. sa Anggen. dan idigi Mhm. yeah, idigi no conviene. It's the right thing to do. Mhm. Mhm. Siña ta'aluk inak fat malik. Inak fat malik? Enough at maolek. Yeah, enough at maolek. Okay. In Edzui mas takilu na hinasu puri lina'la gi halum taotao, like for living in a community. Living in Good. community. Good. Okay. So, oh, dan estilo qui. Estigi i benti estigi mas takilo na pinagat. Nasi hafa malagomo, nasi hafa necessita, ti hago mas tumungo. Guaha mas tumungo ki hago. Gili na'la. No? At saka umalago dun no esti, dan bonito esti, dan, sige utatanga, Mhm. ti guaha mas tumungo, dan tiun tungo afa umojongnya kada dia, gili na'la. Mhm. Dengin unwa un atitututi kalan tisinyo un lii ipumalo. No? Mhm. Mhm. Pues baba i hinasso-mu sa at saka gua hinasso-mu, gua sempre ti un lili gitano. Dan at saka baba i haoni, gua halokwi maolek. No? Mhm. At saka pinitihaw, dan pogu umadutihaw, dan i gwinajamu, pat pogu gua finatay gi lina'lå-mu. Dengin humalem haw gi lina'lå-mu, dan un aatana afa gua. No? Afa humu hujung gi lina'lä. Mhm. Na humlo edzo. Sa Mhm. fino afisti masonganisti gi Lion King. There's more to be seen than can ever be seen. Ah. More Mhm. to do than can ever be done. Right? Pues ilinala at saka malati ha dan at saka untungo hafa jamu hongi na guaha moski ano ilinala mulokwi ni Wow. ti unananga lo mafatu Mhm. man mafatu
Wow. Sen bonito, Edzo. Oh, Mosik. Ito sí. sino first siya pogo. Iti jangin be lafan hasu benti suno na ya mos na pinagat. Edzigi pogo humu kuzungi ginani hinasoku. Residuos más inui tiningo. Terus masih na une ekung tu